To je javna tribina kojoj mogu da prisustvuju svi građani, to je informativna i edukativna tribina i ona se održava pod nazivom Zemun protiv nasilja u porodici. Direktan povod za brzu organizaciju ove tribine jeste strašan zločin koji se desio pre samo 2 nedelje, kada je usmrćena jednogodišnja beba od strane svoga oca. To se nažalost desilo u Zemunu i Ženska odbornička mreža Skupštine gradske opštine Zemun, mada je imala u svom akcionom planu ideju da se održi ovakva tribina, je odlučila da požuri da se to što pre dogodi i da na jednom mestu sakupimo sve aktere koji su važni za rešavanje ovog pitanja. Naime, tu su predstavnici Centra za socijalni rad, predstavnici policijske stanice Zemun, tu je profesor dr. Slobodan Savić koji je lekar koji nažalost imao tu dužnost da izvrši obdukciju nad ubijenom bebom. Pre svega, profesor će nam svojom prezentacijom dati pravu sliku nasilja u porodici. Ja sam takođe pripremila nekoliko filmova gde ćemo videti kako izgledaju žrtve nasilja. Većina nas ne može ni da zamisli kakve su to prizori i scene. Međutim, nije samo fizičko nasilje. Postoji emocionalno nasilje, zapostavljanje, uskraćivanje, zatim psihičko nasilje. Sve su tu razni oblici nasilja koji eskaliraju u fizičko nasilje i ono povremeno ima smrtni ishod. Postoje razni uzroci nasilja, jedan od njih su stereotipi, naše patrijarhalno vaspitanje, to što muškarac smatra da treba da kazni ženu, izvinjavam se što kaže muškarac, odnosi se na nasilje u porodici, ali znate, statistika je vrlo jasna i neumitna. 98% žrtava nasilja u porodici jesu žene i u žene naravno deca. Tako da večeras pokušavamo da objedinimo sve važne faktore, najzad nismo dobili samo predstavnike suda, oni se nisu odazvali na naš poziv, a oni su veoma bitna karika u ovom lancu, jer smatramo da je politika kažnjavanja jedan snažan faktor odvraćanja od nasilja u sve ono ostalo na čemu ćemo raditi. Znači, ekonomskom osnaživanju žena, edukaciji, informisanju, ali politika odvraćanja od nasilja, znači kaznena politika je apsolutno najbitniji faktor. Znate da u našem narodu postoji poslovica odrobijaću te. Ova sadašnja kaznena politika koja kaže da je za smrt u porodici kazna 3 do 10 godina zatvora, znači da čovjek i može da se odluči za takvu opciju, nažalost.